Hey guys, kanizeye ko mumeze neza abakunzi ba Tesi and Kami TV show mbahaye ikaze. Twagarutse rero, murabizi ko tugarukana udushya n'utundi. Uyu munsi rero tugiye gukina game. Tesi kunde buryo. Yivuge nyine tugiye gukina game. Ako Tesi nabanza basuhuza. Hi, inshuti zacu mumeze muteka twizere ko mumeze neza natwe tumeze neza. Imana iracyaturinze. Mumeze wanene? Waneza. Yes, tugiye gukina game. Ngiye kujya mvuga ijambo riri mu ndirimbo Tesi ambwira iyo ndirimbo iyo ari yo. Anayiririmbe. Na wambaza uwo binanira turamurya ikinyunguti. Aho ushaka nyine. Okay. Wakura amatwi wamurya ikinyunguti nyine urakora icyo ushaka. Akundumva inyota nyinshi. Urasetsa. Icaraho. Oya hari amazi nayo ikize hariya ngikamera nko. Nukuri inyota iranye. Naye ngiye guhindura none nyine. Mbura uko nyawo. Nyakuzana amazi. Nta handi n'ubundi arakira. Nyine turaya. Nese uzi ko ari ubwoba ngize. Ntabwo ari ubwoba. Akira amazi. Deba mine bicho shizemo. Ibiki? Nicho shize muri ano mazi. Byibiki? Deba ushaka kundoga. Nusam. Nese nibiki? Ushaka kundoga. Nese nagara wayasutse. Nese kunya gutumye nyine nguzane nibicho shize. Nyine wa ahubwo wabone nawe wabishize. Urumva se njye nakishira amazi ngiye kunywa. Nose ko binuka. Nyine nibicho shize muri amazi. Nta kintu nashyizemo. Ushaka kunyita? Nta kintu nashyizemo. Nese n'iki nagukoreye ku buryo mva wani. Ese kuri kumbwa nabi. Inkombe. Deba ko cy'umwana me. Ako nta kintu nashyizemo mana. Ese ibi ni ibiki mana? Ama nta kintu nashyizemo biri serious ni ukuri kw'Imana. Tesi, serious nta kintu nashyizemo mana. Dibone kino kure cyatuma mbo hando. Nta kintu nashyizemo. Mali. Ese ibi ni ibiki mana? Nta kintu nashyizemo. Ntabwo mbwiye ngo ngende nzana amazi nkuzanira umwe. Nyine nibiki nyine ushizemo. Nose amazi iminota maze mu nzu amazi yashyizemo ibiki. Nta kintu nashyizemo mana. Inyine wayumvisha ariko urinda uvuga ngo ndabizi ariko nta kintu nashyizemo mwana. None byishizemo se. Ahubwo wowe wabishyize. Amazi wasutse nayaje. Amazi wasutse nayaje. Ibi ni ibiki washyizemo. Ubwo mbwira ni ibiki washyizemo amazi. Aho twabanye nabi ku buryo wandoga. Ibi ni ibiki mwana. Sindakuroga mu biki mwana. Ibi ni ibiki washyizemo hano. Umva mani asema ni kuri ko mwana nta kintu nashyizemo mwana. Tesi we. Tesi. Mani nta kintu nashyizemo mwana. Serious ngenda giye mfata amazi. Nta kintu nashyizemo. Kandi unatinze yari ase ninze y'iminota ingahe mazeyo. Ubu ntinzeyo. Ngenda giye mfata amazi yari kuri salama ngenda yakuzaniye. Nta kintu nashyizemo mwana. So ubwo mbwira ibi ni ibiki washyizemo. Nyine ni ibiki birimo nibyo ndi kukubaza. So wowe yasutse. Ibi ni ibiki washyize mu mazi nsobanurira ahubwo ari wowe. Nese urumva ngiye nashaka kwica ko kuvugisha ukuri. None se nyine ni ibiki byagiye mu amazi wasutseho wayakuyeho ubundi festival. Nayakuyeho nsanzwe nyakura. None ni ibiki birimo. Kandi nabikubaza nase urumva ari nge wabyishyiriramo. Mani ibi bintu ngiye ntibikanshanga. Ibi bintu ni ibiki biri mu mazi. Urambwa ngo nakuruza nge nose subwa mbere bibaye. Nanjye nyine nibyo ndi kwibaza ukuntu. Ahubwo ni gute usukama ubundi se iki gikombe warebye byari birimo. Ngewe ndumiwe. Mani nta kintu nashyizemo ahubwo sinzi wowe. Ubundi ni ibiki washyizemo. Mbwira. Ni ibiki washyize muri aya mazi. Ako ni mukirengagiza. Ako twirengagiza ibiki mana. Ni iminota ingahe maze mu nzu naba nkizi ibintu mo hano.
sobanurira. Mbwira. Waje kugiye kumuhura. Undi se so yanyweye. Ahubwo uraje unapfe. Undi so yanyweye. Wayanyweye? Wayanyweye? Ako naragenze ndabona wapfuye yarihuse. Nese uri kunziza iki? Njye ibintu bino kumbwira nabyo nzi. Twari tugiye gukina game untumye amazi ndayakuzaniye ngo ngibiki. Hari undi muntu uri mu nzu se? Mbwira, mama yagiye. Nitwe twenyine dusigara. Ni ibiki birimo aho ngaho? Iki gikombe festival wagikuye. Aho nese ayo bikombe biba naguhazi. Nese wasanze cyubitse cyari cyubukuye. Nzira ibyari kumbaza none. Cyari cyubitse none iyo cyubukuye biba bimeze gute? Wenda byagwamo Ibirozi. ibiki se ibyo washyizemo. Ntabwo nzi ibintu birimo angama. Sinzi kandi wabona igiye kunyishyiramo kandakaya ngare ukuntu ubutangiye kwirakaza. Aho kugira ngo uze tuganire tumenye umuti w'ikibazo utangiye kwirakaza ngo kami biki. Mbwira ni iki biri muri aya mazi. Ngo urabimbwiye. Ninde wayasutse? Ninde wayasutse? Njye wayasuka. Kandi nananyweyeho ndi kuyasuka. No, ni ibiki bigiye. Yarari mazima. None apfuye aka kanya se amazi ajya apfa. Wayishe nyine washyizemo ibintu. Indese. Inde. Ko nta wundi muntu wari uhari se ari ndi navuga ni. Ushatse kuvuga ko nakuroza. None. Muri make nyise umurozi. Nese ndibwire. Niwe numye amazi. Kandi amazi nasize ari mazima. None ndagenda yazanye. Nta yazanye nta kintu yashyize mu mazi. Ibi bintu ahubwo ni ibiki washyize mu mazi. Ngenda abona Franka yanjye ipfa. Ntabwo ariko biraba kwesha. Guys, Franka yanjye uko nayiteguye ntabwo ariko bigenze. Yari prank. Nanzi kuri bwisarara. Yari prank. Nanzi kuri bwisararange. Muri make wari kunyinaga prank byo. Nyine nanzi kuri bwisararange ukarira ukambwira ati mbaba no kuri ntabwo ari njyewe. Kumbi wagumye uriyicarira. Nticara. Kurasetsa this. Ngareba ubundi se n'ibiki washyizeho. N'umunyu. Nuko nanzi kuri bwisaranga ukaruka bati nukuri kw'Imana ntabwo ari njyewe ubwo reba neza. Ahubwo wagumye uricara ngo ntabwo ari njye. Nticara se. Ubu nayakumenaho. Oya uramenye. Tesi ni ntakwishyura izina ry'Imana. Zibereye. Oya uko nabitekerezaga ntabwo ariko bigenze. Wumvaga ndi bwikararase. Nyine nzi ko nyine. Uruvuga ati nukuri mbabarira nanjye sinzi ukuntu bigenze yareze amazi ko nyotere nta kintu nkizemo. Mbabarira ariko ntacyo bikubwiye. Musetsa. Tesi nukuri burabira nambabaje man. Nese bikubabaza gute kuko nabikeka gatari ko bigenze. Ngaho yawe. Nyamara yawe. Ntayo ngo naweze ndayanywereye. Uranayari Franka nyine. Akora bizi ko amazi agurwa man. Uko bigenze uko nabishakaga ntabwo ariko bigenze. Ngareba. Biragenda gute? Nukuri uriko urabishaka ntabwo ariko bigenze. Bwikararase ariko man. Guys, ntabwo ariko bigenze uko nabishakaga ariko mwana nzategure. Guys, njye biranambabaje buriya umuntu arifata. Maye. Uzko ninangiye kurira. Ashegera. Serious. Nabwo mu maso. Wandeba gukankanura. Nine nigize serious kuko nende kubikeka ko ari na prank. Wari kubikeka? Aya byanyekaga. Rata. Kana nigende. Bye rata. Sinacho.